endo tukugwa murere muthara imbitite nara Rwanda ino mbamba iria nara kwina thina iria nyingi muno ja lei ja nara we liliaba we na kwina kariwa mono na ndiba bompambiritie abo kubaetangi kunenkanira deski cukuru na inya ikundi impejanite bibingima ende murire au murire kungware bado good mbere mumaruka kire ubichi bwaku mwashi no ndikoma time no yite mbiye kwina mantu mingi momba at least nyamuthikira batie kumenya ekia 2027 kwina mama na kwina mantu mingi bado atubangirite na inyago kwina mantu at least ubotweka kwina untu wa actually no tunkwenda buntura 2027 kena thirikiria ngugi no tungora ngwe nene o uga imbike imbuka okietugu nani ambithera mbangi thirikari yes mbecha ikethirwa na ndi ombugire ni kundi 50 pa quarter kana 30 rimwe kuringana na mbecha irio nenkanirite kanenkanega na namba ni nena eni kanenkera inkunenkera bo nene nyinge namba sikanyia so ngoko ke maguru ntuto ntumba kuona ntu riambikirite chekia kweli no ntuthithie michemanio nyeto akarante tukaraniri nturia antu bakwaraniri nyethe na chingiaga ira gutethera kwina assumptions na passive nkabwira na tubeza thoko burenda ate no bukwenda tutetheria yes ibaba no batu mono kana ibaba tino kwaraniri gukwega ko imbangite already imbitite wondi cionthe ote wondi ntakinya 45 intura kentreta cionthe ende wondi nuthire cionthe imbitite cionthe noro ntivizite wondi nyere kure ibauge aruari kenda mbitano good ontu inkwenda ku make sure no tu wanthurire nkugutumikira antu bonthe bandingira batandingira mbeca cia thirikari kweli karambuga ciajanite kenda twitaniria ngugi tukokeria nthi yetu so ntena ubaguzi ute mwana mongo kakewe kaura to ugande na wetu meti ute mwana Kamau bothe bothe rana pado Kamau ndianti na ari ure umbere lakini to ugau so I'm there for everybody na kwe kire ntenda gukurukira mwashi no ntu kwe bantu bari ganagiro muno antu ba disability for now no what disability kwari ba Meru bamba kwa ankwirere au ndauga utumba kwithira we everywhere the same time yes kweli disability mbagwete muno okay na mundu barabara akwe muno kumaiba ukuona kwe bange jana ndi we mtunge ego jindaiguru akiuga ntabona kwe mtunde ndethera atina kuguru egoji yes ndeta ndamugurira kuguru we barabara jana ndaromba ekirwa and he can be able to walk good nyethore no walkinya the other day ndrenda kuona we gipindi kethero ke UK ya ntubaraba wano juice muno dona disabilities blind batena maguru batena njara bathithie mantu ja ajabu dogo uni senema wanka michwambita nkoni betu nuntu disability te inability kweli utu thithia by the way so imbathugana irie muno twana inte kwirende kia muno na twana imbiriga mawa kubaikiria I think they were 50 or so wheelchairs na chethera che customer made ndathirie gite kio ntukurikana numbers na tening ndagurite we mutongeri gwita wichwaga na bikuma ukeja wa ukaita tweza tu kai ya yu na ndatu mbecheria ndetiru cia kuwatania na transport okay na twana na ndi kathe kanini gakagurwa gawicha kanini uga munena nene akanenkerwa imbiriga gwita special schools those are my other favorites kenda mona bena maisha raisi ngaba ikirima tangi aruje ndekirie irindiro ndekirie athiro gaiti ndekirie turu bari na we na nenge nara ora boegembe north njia ando tukona baba antu ari tuga wikaia kwenu akia ani kuringana ora antu bakwija numugire but ba untu bateja amba chwaga ute mwana blind intake chukuru ndi nabo embu ndi na deaf na mantu jaja good ko ndi na bara bena disabilities for sure nyantu ba nene by the way beremburirwa
bara bena mawathe group to mwanka bethroe 100 group Oh. ni antu Ekomi. na ndio tuko na Oh. hiyo rahisi muno bakathithia group ya antu 10 bakambira batu twishusha inas eke kana ba kwendia thoko ka bara batiambirite bambirie Kweli. na ibo nyankwa meaburi Ndukore ke nyama aburi? ende na meaburi na mbugete ntene nkira antu ba ibo gwa nyanka nenkane leta lakini ba ibo kwenda kwa mbere uro kuthia shusha nwenkwa mwaburi uro kuthithia kwendia twinto au na wheelchair nwenkwa mwaburi so mpenda gwita ki human tenda gwita kimanyano imbeja achore bakwa hapana aikete kuthura bara ntunda gwikwa thoko nenkau na ntige u kuitwambaniria ba disability mchokere na ndi thoko ne bathithie yes no eno nditengana itingana mea otie mutatigana wakira mutati wata yes ndenda kwa as fair as possible mbere ture tumagu tuwe konda otia kibo ubuchi bagumba kwenda kuongera kumakira ubuchi bagu muntu kana kuthungia ke kwenda Meru ankwenda kuga impwendete bwinde no kagita uigu atigiri nyuma antu awita kamemene kana TV ne umbwa karambu ateja ngaditha yare njo bisi othithie complaint ketha jabara bairitwe bukuwa bwe benchera thai nuntu bakuikia mbeca cia wananchi bagiciethagia ikarambu ugwitia mbeca iu so please njo mbone kiare mare riu no untangase nuntu bisi mbwira ikinoru na kwena sign office of the woman rep na iyo bisi nene wete nyokundwe chai na ikugeria nuntu ntaigwo bisinge open yo mpoyete kuleta form okundu achai webo inyabeja staff eko ikothorania bakauga atena transfer bamurira transport bageta ino nto kuma aya kwere webo beja inyabe na mpara mono batairwa mungao na mpempe bakanacho kai suguru itekeria sanitary towers utegeragia into bitengana inyabia thirikari na bia Karambu Foundation lakini bitukungana ora bwiri but Peninsula na ranta kinya buruburu ketha wina obatu gikundi na ndi na pending na ndi biambiriria kweja bija urwendi thai mbere anda skuma antu rete na ndi birio bibinge kwa wara kuona December ukona Juni ukona December wenge endi ukarea kureta please kenda withira uyu mutaratarene kuna message kwa sijawaiona mbunge mwingine wa wanawake kama Kailemia au wengine kazi yao ilikuwa ni kupaka makeup na kuimba kwa mtandao 2027 Kailemia tena kai mwadhani mama Safi alipea kikundi chetu cheki ya 200 dhurane kumatereja ngovu Mungu bariki Kailemia amesaidia sana an orphan she took me akanipeleka shule akiwa amenifanyia shopping yote ayo ndio wacho nafanyanga hivyo shopping inakuanga ya foundation fees ni ya ngafu ambia Kailemia nampata vizuri ni mredhi kuma tumutumu naomba nishughulikie nifanye kozi ya tekniko endi nini unajia kugwe mredhi are amwerere wa mredhi tio bisi unenkero barua ya gweta metongo technical na ndia utukambaniria tumenya ira metongo kainya kaluma kainya mukiria na unde na account ndoba kwera mwarimu au ndaike tamwe karia yanti nacio ko muredie straight technical message wo mereta nio utetheka mwashimwa kwena chera county ya Meru tungekazo meguri mukari Meru na no cia chi thiku chete kya ngavana mbie tombere tombire gitikia mbie kagura mwangaza jorende ko igambare koti nekaba kagita friend ya twetereni lakini kuna cha chete ko yaga chete ngavana katika pita katira umunya mitikare ntore na bando kaduri wa ariku na inda ni yagora dentorare nare nabwa go jantu baruga bakamwira mego yana kaduri no kwethie aringi ikaria ta sese kaunti ya Meru gitikia ngavana ikaria siaze baraba kubonde they are capable na ntariria bwa current governor tukisi koti kweli na abakaenda kuamua ketha mutaratara jo atumirwe ku impeach ketha jo atumirwe bwega ande cha wintigana ya kweli cha uteja ko ya manjanje babange bakurongama sawa
the more the merrier nungoga ani iyo muchetho yo imagine umenya inya siasa hii muchetho lakini rimwe itukuruka iyo chetho bo